Xayrli tun, jamoat, musulmonlar. Mana bu Hazratimiz men uni после Shamila все Shamil pizdez deganim, buni normalniy deganim, bu da sotilib bitdi, og'zini tashim. Mana men kommentirovat o'qib o'tirmayman endi, mana o'zingiz o'qirsiz, qararsiz, mana shu Tatar Inform Instagramda mana buni so'zlari. Но самое то, что он написал, это вот это. По мнению духовного лидера, в колониях заключенным должны работать специально подготовленные имамы и батюшки. Ага. То он еще тетушки еще и бабушки, может, тоже должны работать там, удовлетворять всех там. Короче, Татарстанда да, Башкортстанда да, особенно Татарстанда до хрена нәрсәләр утыра, татарлар да утыра. Мен как бы кайдандыр ишеткәнем бар от, так скажем, достоверных источников, что по всяким там выдуманным вещам татарлар да утыра. Типа ИГИЛ, там, ваххабит, тырым-пырым, короче, всех засунули. Всех туда, под одну гребенку. Мен еще раз сегодня уже где-то в каком-то канале я уже говорил об этом. Еще раз повторюсь. Mana shunday manqurtlar bizni oyoqqa только boltag'ini shaba. Bunday manqurtlarni quloq solganlar shunday yo'q manqurt bo'la. Bu durust so'lamay. Narsa bo'lsa da, nechik bo'lsa da, onda kim o'tirsa da turmada, zindonda. Biz независимый Башкортстан, независимый Татарстан ortidan yurgan kishilar narsa bo'lsa da biz ularni chiqarishga tegish bo'lamiz. Chiqarib ularni jibariga tegish bo'lamiz. Потому что uni uruslar o'tirtgan. И bizni dushmanimiz bir urus. Ularning da dushmani urus bo'la turgan bo'lsa, ularni endi kafir deya, boshqa deya, atak-satak. Bizni yo'lga bosirga tegishlar ular. Bizni yo'lga bosirga tegishlar. Или chiqib ketirga tegishlar o'zini davlatini. Qo'ya chiqalar, kuda хотят, tуда chiqib ketsinlar. Главное, narsa bo'lsa da biz zindonda o'tirganlarni butunusin musulmon ekan chiqarga tegishmiz. Musulmon tugulni da chiqarga tegishmiz. Главное, zindonda tege не просто так тыгып куйганларны бүтүнү чыгарга тийишбиз. Там убийцаларны может чыгармайбыз, но мына башка теге нормальный просто тупо утыртып куйганларны обязательно чыгарга. Айтып өтәм тагында всегда иске алам. Алсынов кебек кишилерни бүтүнүсүн чыгарга первозначно, сразу, первостепенно, сразу аларны чыгарга керек. А мынандыйларны, мынандай манкуртларны наоборот тыгып куйырга керек. Мен ул мусульман булсын, мен ул имам булсын, мен ул мулла булсын, аузына тышим мындыйларны. Аузына тышим, потому что мындыйлар безгә игелек китермей барыбыр. Безгә душманлыкны кылганмы хәзер, у потом да душманлык кыла. Поэтому мындыйларны аягын сындырып югалтырга буларны. Буларны тыгырга, ondan чыгарга, наоборот, бүтүн у зинданда утырганларны, потому что алар дөрес утырмыйлар. Вот и все. Это чисто я вам призываю, чтобы вы понимали, что нинди мусульманлар бар, и на что они топят, и за кого они топят. Вы должны определяться уже. Башкорт белән татар.